namukela kambe ka masita Xitsonga analyst channel nampla of course ta khela hi Mayengani the president na his project vele ya 2026 yeah then makumo of course ta hetelela hi G-Man. So previously I'm showing a video clip la mranga phanda of course I tivise date le palms le October album ya huma ya mranga phanda October kanyamba ya huma however same exact date nganda video you like update release date ya project maybe go coincidence ifike ibona mranga phanda na yena ifika yi update but non fika nangutisa lani vone date yi different. I'm not sure ku yondla era or kanjani but I believe loko munhu aza tsala swilo swa important like this eva swi langutisisini ni to vona ku tshemba tani ya ni ta swi teka tani as hi swi twaku ku marito lama president Mayengani yi nga mavula le palms a hi fambisana na post leyi nga tsariwa la as la yi kombisa ku album ya president Mayengani ya huma hi 30 October 2026 khulumani leswi of course mranga phanda yi nga fika yi kombisa swona kwala khulumani hi yin'wana tracks mixone ku previous live post ni fika yi tsala ku khulumani hi xilo xexo hi yin'wana track kwala ka the project and stuff like that leyi yona yi tsakela ku mranga phanda ze mi swi tiva ku the artist in most cases ta hopa ka ti-title a ti ku why swi tale ku artist yi hopa ka title mi kuma ku yona yi vekela risimu ro karhi as a title kasi ku bale rin'wana so yeah so leswi hi nga kombisa swo kora so swi tikomba yi kha yi cinca date for now nto swi tikomba tani hi ku hey swi tikomba date ta kona yi nga za hi va xoxoxo mranga phanda la mara ta hi kha hi swi landzelerisa ngoma wa mi ri kona ka master T loko yo tlhe yi cinca date ta tlhe yi update a na ha swi susi nchumu mara yi cincini from 2 October to 30 October as hi sweswi hi swi vonaka so I finalize Mr Post na ya kota ku finalize release date ya yena swi kota ku va swi ku yeve okay yeah even then vele khetela hi G-Man some great news yeah mahungu ya xiyimo xa le henhla swinene because as we speak now risimu ra yena ra malume Juluka ri kota ku va reach 2 million views as you can see kwalani it's crazy tin'hweti ngani kambe sweswi mani i July ne swa ku ni just 8 months already va reach 2 million views congratulate man hayi project leyi a xi tirhini swinene hi to xi tirhini swinene because ya ha ri ku hlupheni na sweswi in terms of the views now of course a kha fambisana na Raymond Capalot no mani kwala mani swi tiku producer man I can't tell hambi pitch black again I'm not sure and stuff like that but yeah hi nga vula tani ku congratulations va tirhini swinene mara la yi ri beatmaker decide pitch black beatmaker na yo ti beatmaker ku na va Matsena the pro va decide va fikira ku tlanga ngopfu stuff like that a ku na ti-beatmakers to tala la a ni to producer man ni vona ti-beatmaker mero va le belong as the producer but yeah nga vula tani ku congratulations to them va rhandza ku risimu leri vanhu swinene va rhandza swinene swi twini vanhu va ri karhi va hi rimbelela na va mhani switarateni mi kuma ku vele ku tirheni most cases mi kuma ku maybe leswi mi kuma ku maybe va kha va tirha emapatwini and stuffs laha va kha va kombisa ku no a vo ngo to ya mapatwini va tirha mapatwini va that's because va tirhela vana va vo you see so swona swi bihini ro sungula ni vona ku no tinsimu leta masiku lama ta ma 2K ti va ti na ti-message a swa ha fanele khale ni ko va ku ri ti-modern beats but swi ri na message yaliya khale meaning hi wona music wa future lowu in other words music wa future and stuff like that so hi leswo congratulations to them hi leswo
Thank you.